Agak anjing kan. Udud meletak. Beli mumul. Boleh cadu. Cik. Udun mau bu, kanan mau bu. Lapar anjing lapar, mandang lapar. Kata tadi lapar. Dia tunggu segala gedang. Gede anjing si kisah gebok. Saha. Gini anjing si kisah gede. Si bos Pernah ningali gitu. Pernah ningali teh. anjing. Tiil. Tiir, tiir. Tiir kunaon? Tiil. Oke, cara aku. Oh anjing geling kayak aduh. Aduh kompres. Mau bener anjing. Heeh, mah bener. Gering, Mau balik goblok. mau balik kumaha? Mau kok Di kompres tuh geus mawa, geus siap tuh. Tuh. Mau. panas anjing. Bare obat naon nya? Obat anjing. Ya. Obatnya naon? Tiis Nya obat naon? Obatnya naon? dia dia Ciko. Ciko. Main obat panas. Om, Ciko mah. Mengikut Ciko. Naon? Eta pasihan. Luta saya teh Wios. Wios, dia kan. Wios atuh lain sorangan mah, ya batu lagi. Pasihan bukan pergi. Oh, kabeh we teteli. Sok gitu Pak. Bebana tuluy atuh. Cicing kali-kali mah pan hayang miskin. Aduh, cabak. Kareng. Hareng gitu. Kayak naon tah? Yang naon tah? ceker. Ceker. Hayang ceker saya lupa. Aing teh hayang ceker. Hayang ceker segala rupa. Yang naon? Hah? Ayam mata tolol. Itu hayang. Kesian Tolol. lo. Korek mana kai? Korek. Pukul. Lain mah bebana we tuluy nyenyong teteli. Udah makan hayang, beli cadu, bedut di kebun. Rampak kan batur. Merek para. Beak beng. Mual balik. Bena. Di bena teh mah bantal. Uih deui tepas, aam. Oh gada. Rampak deui. Cing batang. Kawai. Bere batang bungkus. Kok tampol-ampolan. Dah ini mah mau beena ini mah belaan ini. Beena moal ini mah. Ya. Ya naon? Oh ya, iya. Nya aya naon? Ya demek ke. Rumah awas ujang katang. Ngale. Lain sahili. Udah masalah. Masalah demak cia teh. Oh, Bang Bi. Hah? Burileng mana nanti. Jika buak berek ieu nyak beuri burileng neangan heula. Aduh, hapuran. Ke pating mana kai? tah lah beresin mah hiji-hiji. Oh, lain gampang. Masalah teh loba bertumpuk-tumpuk ieu teh. Saya masalah tugas. Tugas naon? Tugas Hareh. ucap. Iya Pak, denger lah. Oh. Pasti ke rokok. Gitu gak tuh kode. Naon? Namanya ayo. Nah, Kieu Pak. Kieu. yang orang masalah Masalah beban wae. hiji sabadu Hiji tama jadi cepet lah cepet harus tokin liwa guys Oh, kieu Pak. iya ra wain Itu dulu eta naon kode. kedewe goblok dipake ada partai kebogaweun teh partai. Cuang cing. Cicing. hiji Nah, eta sabungkus. wain gampang anjing Dua-dua. Gitu mah. ledek koplok wanian aduh Oh hayam beli cadu. anjing bawa Sudi. Oh, ting atuh sabatan mah terus beak
Bena. Bajang dikelek gak pakai kantor. Saya mana? Saya hiji. Bata dulu ke oke. Bener pada sakan. Aduh. Jero naon? Ada jero dada Tuh teh gede. naon? Aya naon jero dada teh? Sugun, salahnya tepas. Kernaon? Abe. Kabe nang tuh. Kenaon aja jero dada teh? Ngaliwat. Kon, sini. Aduh. Naon mau Saha batur? itu? Ekbalan. Cek saha Naik itu? kabalan. Aing goblok. Salah teh digulung mangadeng. Oh. Aing. Ke loba musuhna. Musuhna loba. Naik kon, naik kon. Ngomong di berat naik mah. Naik naon? Ah ini naik goblok. Situ kok ikut apa goblok? Di dia. Masalah teh jeung suku jeung Pak RT. Aduh, iya, hebat euy. Kade, Bon, beliling. Beli kemana? Bon, iklan mangke harap beliling. Bon, ada anjing ke masalah. Udah mau selesai. Kayak lapar teh. Baru kiwe tahu. Cicing bagian RT heula. Udah gede. Yang tuluy nyenyong terus. Nyamat. Nyamat salah bataya. Oh, nyamat mah. Ku apa? Bob iya ayah. Kan kada besi nyamat Pak Edi saya ketok magic banget. Anjing. Lain hek. Berarti itu Nyamat tuh nunggu si Uwe. nama pasu gitu, pasu. Alamat kita mah. Udah podeng. Ngomong ke pernah Asep balik loba, ya tuan anjing nenyo we, nenyo. Teli ya hayang kali tahu teh. cemam, Naon mam kemain petali ya goblok kurang ngajar. berkenyo Barokah di. Omen barokah. berkah naon Tahu. tahu tinggalkan ke Siti baenah ku aing na sia Nges. Pangribut itu nges.